Dobroveče i dobrodošli u Francusku 7. Književna diskusiona tribina u vreme kada na sajmu knjiga imamo najprisutnije kineske izdavače, pisce i opšte poseban interes za kinesku kulturu. Izvan sajamske vreme, u jednom mirnom i pre svega književnom ambijentu, sastali smo se da progledamo kroz knjigu Tao Te Ching Lao Tsea, koji je priredio i komentar napisao Miomir Aranđelović, gospodin u sredini našeg stola. Naravno da je kultura i tradicija istoka nešto što je postalo, mogu da kažem na neki način, sastavni deo i naše intelektualne kulture i hrane intelektualaca na ovim prostorima. Gospodin Dušan Pajin, jedan od najpozvanijih ljudi kada je reč o temi odnosa sa istokom, predočit će nam, kako bih rekao, interes, jedna mala šetnja istorijska kroz najznačajnije knjige do knjige Miomira Aranđelovića, da vidimo kako smo taj put prevalili, da bismo razumeli i značaj ove knjige koju večeras razmatramo. Filozof po opredeljenju Milan Mladenović, istaknuti srpski pesnik, i sam sa velikim interesovanjem za različite duhovne tradicije, takođe će dati doprinos večerašnjem susretu. Vama hvala što ste pobegli sa sajma i od drugih obaveza. Naravno, nakon što čujemo i gospodina Pajina i autora i Milana, možemo otvoriti, ako se oseti potreba za dijalogom, možete postaviti određena pitanja, bilo autoru, bilo problemski, tako da možemo, nigde ne žurimo. Lepo je večer pred nama i hvala vam svima što ste tu. Miomira posebno pozdravljam, pošto je prvi put na tribini Francuska 7. On živi u dalekoj Americi i radi, kako se ono kaže, profesionalne stvari u drugim domenima i neću da vam otkrivam tajnu. Oni ljudi koji se upuste u čitanje ove knjige vidjet će da on sva svoja raspoloživa intelektualna i profesionalna iskustva koristi u tumačenju ove poezije, duhovne strategije pa možda i filozofskog sistema. Ja govorim sa predubeđenjem da je Lao Tse ogroman pesnik, a da je sve ovo drugo, kako bih rekao, nadgradnja nad pesnikom, no malo je takvih inspirativnih pesnika za ovo što mi večeras hoćemo. Ovde imamo i knjigu koja se pojavila na sajmu, izdanju izdavačke Filip Višnjić. Možete dobiti po sajamskom popustu od 400 dinara i to bi, kako bih rekao, to su najkraće uvodne napomene, a sve ćemo ostalo saznati dalje u razgovoru sa kolegama i u dijalogu sa vama. Dušan, izvoli. Hvala. Pa evo, pred nama je novi prevod, kažem novi jer u stvari u pitanju treći prevod sa kineskog na srpski Lao Tsea. Prvi put je Lao Tsea mali ekspedostovnjanski svojim knjigama u kojima je sabirao odlomke iz kineske i japanske tradicije, ali je obuhvatan prevod urađen negde 64. godine kad je Prosveta objavila jednu antologiju Lao Tse, Konfucije, Čuang Tse od Svetozara Brkića. I to je bio prevod sa engleskog
stvari. Iako je u stvari Brkić konsultovao i neke druge jezike, pošto je znao više jezika. I onda kasnije su objavljivani još neki prevodi sa engleskog kao 1997. Ana Bešić i Dragan Paripović, a prvi prevod sa kineskog je objavljen u prevodu Radoslava Pušića 1997. godine, zatim drugi prevod sa kineskog u Beogradu 2010. Zvonimir Baretić i ovo je sada treći prevod koji je, vidite kako je to bio interesantan put od Beograda do Amerike, a onda u Americi to odrađeno pa stiglo ovamo nama nazad. Dakle, jedan mali put oko sveta, Kina, Amerika, Srbija i nazad. Inače, prevođenje Lao Tseovog teksta Tao Te Ching je suočavalo odavno prevodioce sa sličnim teškoćama kao neka druga dela iz antičke tradicije. Poređenja radi, recimo, Heraklitovi fragmenti, starogrčki, izazivali su slične teškoće i slične varijacije. Zbog toga je Heraklit dobio nadimak mračni, pošto su njegovi fragmenti, kad bi se prevodili na evropske jezike, imali određene nijanse, varijacije, razlike koje podsjećaju na prevode Lao Tsea. Naime, Lao Tse, odnosno njegovo delo Tao Te Ching, je negde prevedeno prvi put na zapadni jezik, to je bio latinski prevod u 18. veku, a onda krajem 19. veka nastaje prvi engleski prevod i od tada je negde oko 100 puta, više od 100 puta prevođen na engleski. I ti svi prevodi imaju određene razlike, varijacije, koje potiču, kao što sam rekao, od te ambicije autora, poredio sam ga sa Heraklitom, a to je ambicija da se govori o krajnjoj realnosti ili ono što je u osnovi svekolike realnosti ili s one strane realnosti. I zbog toga ono što je rečeno ne odnosi se na predmetnu realnost, na one uobičajene iskaze koji se onda prevode bez tih varijacija, nijansa u značenju, nego se javljaju ti i u svesti i u jeziku te nijanse, odnosno varijacije. Tako ti prevodi, iako su raznoliki i čini se da govore u istom, ali sa bezbrojnim varijacijama, to nalazimo, kao što rekoh, i u ovim drugim jezičkim tradicijama, engleskim prevodima, a i kod nas. Dakle, kad poredimo prevode na isti jezik, vidimo ta različita prevođenja i to nalazimo i u ovim srpskim izdanjima, bilo da su u pitanju prevodi sa engleskog ili sa kineskog. Evo primjera radi, kad je reč o prevođenju sa engleskog, navešću sa početka odeljka ili poglavlja 16. Ovdje ćete naći ta poglavlja u ovom prevodu. I prvo ću pročitati taj Brkićev prevod 64. gde se kaže: da bi postigao savršenu prazninu, uporno se drži mirovanja. Hiljade bića poprimaju oblik i kreću se u delanju, ali ja ih vidim kako se vraćaju u svom korenu. Vratiti se korenu znači mirovanje. Mirovanje to je obnavljanje udesa. Obnoviti udes to je večni zakon. Upoznati večni zakon znači biti prosvetljen. Ja sam odabrao recimo ovaj odeljak, odnosno deo iz odeljka 16, koji je meni lično bio jako interesantan i ostao
jedan svojevrsni izazov za razumevanje Lao-Tse misli. Ovako izgleda taj isti odeljak, odnosno deo odeljka iz 1997. godine u izdanju Babuna i prevodu Ane Bešlić i Dragana Paripovića. Uznesi se do najviše praznine i zadrži stanje posvemašnjeg mira. Dopusti da sve stvari pohrle susret jedna drugoj i osmotri kako sve one u mnogolikosti svojoj istom se vraćaju korenu. Povratak korenu donosi spokoj. Spokoj označava mirenje sa sudbinom. Mirenje sa sudbinom je ključ večnosti. Saznanje večnosti donosi jasnost. A evo kako izgledaju sada tri prevoda sa kineskog ovog istog teksta koji sam već navodio. Ovo je Pušićev iz 1997. Do kraja prazno ostvariti, držati se spokoja, sve stvari se razvijaju, njihov povratak vidi. Svaka se od njih iskonu svome vraća. Povratak iskonu je spokoj, to je vraćanje nalogu. Vraćanje nalogu je stremljenje večno, znati kako do večnog doći, to je u neskriveno svetlo stupiti. A ovako glasi Baretićev prevod ovog istog teksta. Sve stvari istovremeno izranjaju i ja, saglasno tome, izučavam njihovo vraćanje. Tako plevim stvari, sve iznova vraćam njihovom korenu. Vraćanje korenu nazvano je uspokojavanje, nazvano je vraćanje u život. Vraćanje u život nazvano je uranjanje u večnost, poznavanje večnosti nazvano je prosvetljenost. A evo ovako glasi Aranđelovićev prevod. Ostvari savršenu prazninu, zadrži je iskreno. Velikoj stvari se uzdiže iz jedinstva. Posmatraj kako se vraćaju u neograničenom broju svom izvoru i korenu. Mirni povratak izvoru se naziva povratak harmoniji. Vraćanje u red podrazumeva konstantnost. Razumevanje konstantnosti daje jasnoću. Inače, u ovom prevodu je zgodno to što imate naporedo srpski prevod, onda imate tekst na kineskom, a ispod teksta na kineskom ide nešto što bi se moglo shvatiti kao doslovno prevođenje, znači svaki karakter je posebno preveden, tako da imate mogućnost jednog komparativnog, paralelnog čitanja tog teksta, što vam omogućuje da na jedan specifičan način uranjate u smisao teksta, smisao tih iskaza koji imaju zaista tu višeslojnost. Dakle, reč je o jednom svojevrsnom uranjanju u smisao, odnosno značenje. Inače, Lao-Tse tekst ima različite ravni kazivanja, ima i tu dubinsku filozofiju, govori o načelima značajnim za međuljudske odnose, uređenje društva i jedno celovito sagledavanje čoveka i sveta. Evo, ovdje ću navesti dva odeljka koja su značajne za međuljudske odnose i uređenje društva i, rekao bih, dugoročno planiranje u društvu i koji prepoznaćete, koji iskažu, imaju jednu punu aktuelnost i danas, iako se smatra da je Lao-Tse živao negde u 6. 7. veku stare ere, znači previše od 2500 godina, iako je i taj, da kažem, to datumiranje, odnosno kronologija, nešto što povremeno biva revidirano, menjano i tako dalje, tako da neki autori su zastupali
mišljenje da je on bio u stvari mlađi od Čuang-Cea, koji je, inače, to je relativno pouzdano, Čuang-Ce je bio savremenik Aristotela, znači živeo u 4. veku stare ere. Međutim, to i nije čudo da postoje te različite verzije vezane za nečiju biografiju iz starog veka, s obzirom da znamo da postoje verzije čak i o biografiji Titovoj, koji je živeo u 20. veku, pa neki kažu bio je autor Našim Bravar iz Kumrovca, neki kažu ne, on je bio u stvari, pošto je umeo da svira klavir i tako dalje, neke druge stvari, on je u stvari bio iz neke austrougarske porodice, od Menije i tako dalje. Da se vratim sad na Lao Tse-u aktuelnost. Kaže on ovako u 8. poglavlju. Najviše dobro je nalik vodi. Voda donosi dobrobit milijardama bića, ipak nije umišljena. Teče i do najnižih mesta i time takođe podsjeća na Tao. Prebiva blizu zemlji, dopusti umu da spozna misteriju, odnosi se milosrdno prema drugima, govori uvek istinu, upravlja i uzdižući harmoniju, razvij svoje veštine, deluj samo u pravo vreme, kada nema konflikta, nema ni grešaka. Ili 9. poglavlje koje govori o umerenosti. Obuzdati bujicu nije tako dobro kao pravovremena kontrola toka. Vidimo kako je iskaz aktualizovao se kod nas sa ovim prolećnim poplavama. Što bi rekli, imamo i mi staru izreku bolje sprečiti nego lečiti, ali eto uvek ostaje prostor da se stare mudrosti primenjuju iznova i nastavlja, kaže, ako je sečivo preoštro, brzo će izgubiti funkciju. Ako se nakupi previše zlata i žaba, nije moguće sprečiti krađe. Bogatstvo, javne pozicije i ponos čine ljude ranjivim. Povucite se kada je posao završen, ostajući u skladu sa Taom neba. Pojedini istoričari su uočili da se Lao Tse često služi primerima iz svakodnevice da bi preneo veoma važne duboke uvide. Jedan od primera je i 11. odeljak u kome se na specifično celovit način sagledava odnos punog i praznog, koji zajedno čine funkcionalnu celinu, a taj odnos nalazimo i u običnim stvarima, kao što su recimo ćup ili kuća, a i u velikim strukturama, kao što su recimo praznina kosmosa i galaksije, koje su moguće u toj praznini, ili u ravni mikrokosmosa, u odnosu praznine i čestica u sklopu atoma. Dakle, tu kaže ovako u tom odeljku 11 Lao Tse. 30 paoka točka se drže na centralnom praznom prstenu. Kola se kreću tako što se točkovi okreću oko nematerijalnog centra. Kad se glina uobliči u formu posude, praznina posude je čini korisnom. U zidovima kuće su izrezani prozori i vrata. Korišćenje kuće je moguće zahvaljujući njihovoj praznini. Tako postojanje daje vrednost svemu, a nepostojanje daje funkciju. Kad je reč o etici, tu postoje veoma interesantne ideje kod Lao Tsea i inače je to jedna ravan koja je bila važna i za taoizam i za konfucijanizam u kineskoj tradiciji. I reklo bi se da je kineska tradicija u vezi sa tim ostavila neke od veoma važnih i vrednih ideja. U odeljku 49. Lao Tse govori o vrlini dobrote i o vrlini iskrenosti. Kaže, mudraci razvijaju dobre ideje, ali uzimaju u obzir ideje koje nisu dobre, sve u svrhu uvećanja opšte vrline.
Mudraci su iskreni prema iskrenim ljudima, ali su iskreni i prema ljudima koji nisu iskreni, u svrhu uvećanja opšte iskrenosti. Dakle, vidimo da ovde Lao Tse unosi jednu veoma interesantnu ideju, važnu, a to je u stvari mogućnost da se zapravo nadiđe ono što se u istoriji etice, u tradiciji etike naziva i nazivalo zlatno pravilo. Zlatno pravilo inače nalazimo u antičkim tradicijama i kasnije, kao jednu od osnovnih principa etike, i ono ima i svoju takozvani pozitivan vid i svoj negativan. Pozitivan glasi ovako: čini drugima ono što želiš da drugi čine tebi. A negativna varijanta kaže: ne čini drugima ono što ne želiš da drugi čine tebi. I ove dve, da kažem, varijacije zlatnog pravila nalazimo i u ovoj zapadnoj antičkoj tradiciji, u jevrejskoj, islamskoj, hrišćanskoj i tako dalje, a nalazimo i u kineskoj, kao i ovu ideju mogućeg nadilaženja zlatnog pravila. Inače, da kažem još samo par reči o autoru koje inače ovde date na koricama njegove knjige, pošto on sam možda o tome neće govoriti ili će govoriti o nekim drugim aspektima u vezi s tim. On je inače praktičan, 26. generacija direktne linije tradicije kompletne realnosti, kako se naziva ova taoistička linija, potekla sa planine Wudan u Kini. Rođen je u Srbiji, gde je završio fakultet i počeo da se bavi ezoteričkom praksom u okviru društva psihohroničara 80. godina. Inače je po profesiji inženjer računarstva, ili, kako mi to kažemo, skraćeno u engleskom žargonu IT. IT je skraćeno za Information Technology. Dakle, on je živeo i radio u više zemalja gde je studirao i praktikovao različite sisteme znanja, teorije sistema, informatike, elektronike i fizike, ukupno negde preko 30 godina, a sada, poslednjih godina, radi kao arhitekt softverskih sistema za audio, video distribuciju na različite mobilne uređaje u jednoj od medijskih kompanija u Sjedinjenim Državama i direktor instituta za taoističke studije pri manastiru taoističkom manastiru koji se nalazi u stenovitim planinama u Americi. Evo, ja sad prepuštam reč autoru. Hvala. Nije bilo, možda samo jedna rečenica. Hvala Dušanu što je ovako detaljno razmotrio različite prevoda, informacije koje nam je ponudio su dragocene, međutim, ukazivanje na različite prevode i naravno na izvornost tih prevoda, to što imamo ideogram, što imamo sliku ispod koje imamo direktno upućenje na tekst, pokazuje koliko se autor nije udaljavao od suštine koje slika kazuje, koja kineska reč kazuje, odnosno pojam, bežeći od poetizacije. Što smo više puta oslušnuli da je čista poetizacija, počesto gotovo da nismo imali utisak da je reč o istom tekstu. Međutim, kod njega možemo da pratimo ta dva nivoa. Ja ću da vam pročitam jedan kratak da vidite šta vidimo, šta čitamo sa slike, a kako je on to malo povezao. Znači, ne poetizovao, ne obojio, ne udaljavajući se, naravno, harmonija, sklad, spokoj,
to su sve male sinonimske nijanse. Evo kaže ovako, za dobijanje poverenja, prvo da čujete povezano da biste lakše pratili slikovnu pesničku sliku. Po prestanku ratnih sukoba, gorčina i nepoverenje ostaju. Kako to razrešiti? Mudraci poštuju dogovore, ali ne prisiljavaju druge na to. Ljudi od vrline drže svoje obećanja. Ljudi bez vrline to neprekidno zahtevaju od drugih. Nebeski tao ne može da se potkupi ili slaže. Uvek podržava ljude od vrline. To je on, kako bih rekao, povezao. A sad će da vidite koliko je to blizu onome što slike kazuju. I blizu balkanskoj realnosti. Po miri i neprijateljstvu obično ostaje nepoverenje. Kako može to da se popravi? Tako mudri ljudi poštuju dogovore, ali ne insistiraju da to drugi rade. Ljudi vrline drže obećanja, oni bez vrline krive druge. Nebeski tao ne drži strane, uvek podržava ljude vrline. Znači, velika potreba da se bude što bliže izvorniku, bez velikih poetizacija, ulepšavanja, pa i sinonimskih udaljavanja, kako to zvuči, nego prosto da se ne pobegne od suštine kazanosti. To je jedan poseban kvalitet. Naravno, u odnosu na ostale sve prevode koji su ovde pomenuti, ovde imamo jedan dodatak, Alhemija fontane života, kao neka vrsta dopune ovoj knjizi, uvodna meditacija za praksu Tao alhemije sadržane u Tao Te Chingu. Jedan lep dodatak u 10-ak inspirativnih stranica i naravno posebna vrlina su njegovi komentari. Njegovi komentari, za razliku od većine stručnih komentara koji se kreću, kako bih rekao, u jednoj istoj ravni drugih tradicija, on ne beži od toga, ali i koristi svoje profesionalne iskustva, poznavanje prirodnih nauka i drugih, rekao bih, pa i matematičkih znanja, da bi čak i grafikonima, nekim grafičkim rešenjima u komentarima uputio na mogućnosti boljeg razumevanja same suštine koju Tao neprestano dodiruje i pomera. To je, izvinite na upadici, sad dajem reč Miomiru. Miomir, izvolite. Postoji mnogo prevoda Tao Te Chinga i mnogo različite interpretacije, mnoge su dobre, svaka na svoj način, zavisi od čoveka kako vidi tu stvarnost koju je Damalac prezentirao, može da se prišli mnogo različitih načina. Ono sam ja pokušao i pogledati toliko prevoda, na engleskom ih ima stotine, ima ih kod nas, ima ih u drugim jezicima, da iz svojih perspektiva dam nešto što možda nije rečeno na drugim mestima. Tih par perspektiva koje sam pušao su jednostavno nauka, novotarna nauka, da to nije samo istorijsko znanje, to nije što je davno bilo koje služi kao neka inspiracija. U tom tekstu Tao Te Chinga, Lao Tsea, postoje duboko skriveni naučni zakoni koje možda nauka još nije ni otkrila. Ta mudrost večna koja je izražena u tim stihovima. To je jedna stvar. Druga stvar, učestvovao sam 20. godina u direktnom komunikaciji sa Tao učiteljem i sa tim praksama. Praksa alhemije koja je prisutna u Tao Te Chingu je malo prisutna u interpretacijama, što je prenošeno u principu s kolena na kolena u tim znanjima. Lao Tse je bio učitelj određenih Tao majstora i s kolena na kolena su prenosili do Chuan-Zhen tradicije, kada je koja sam 26. generacija iza mog učenika 25. Njegova učiteljica živjela 130 godina, bila je vrlo poznata u Kini, u toj oblasti. Ona je bila proglašena praktično sveticom, je pomagala mnogo ljudima i tako bila je siromašna, ništa, nije bilo neki
veliku izlost u Kini široko, ali je bio veoma poznat, imao je stotine učenika i koji su je voleli, koji su je duboko poštovali i pomogla mnogima su dignuli da ostvare sebe na svoj način. Interesantno je da ta alhemija direktno utiče na naš praktični živote. Još jedna interesantna stvar za tu učiteljicu je da prije nego što je umrla, ona je znala da će to desiti od dana i pozvala se učenika sa prostornih. I to je stotni učenika isto o tome. Tako da je ono što se naziva da taj smrt ne postoji praktično. To prelaz jednostavno transformacija duha. Da u običnom kao učenjima teži svoj alhemiji, da se duh razvije, da se uskladi sa prirodom na taj način da jednostavno postoji kontinuitet, poveznosti jednog. Da to je jedno i sa božanskim, i sa prirodom, i sa drugim bićima, i sa samim sobom, da svime što radimo, i u procesu, i u subjektu, i u objektu. Znači u svim tim odnosima to je jednostavno jedno koje se međusobno prožima. To se govori još o prvo poglavlju. To je jedno istovremeno i nepostojanje i postojanje, to je više od samog postojanja. Znači transcendencija postojanja i nepostojanja u nama. Kao što se objasnili, postojanje je jednostavno materija, znači kao kuća, zidovi kuće. Nepostojanje je prozor na kući, prostor kuće, ne bi mogla živimo bez nepostojanja. To sve to zajedno, jedinstvo toga i ono o čemu Lao-Tse govori, u bezbroj različitih oblika. I alhemija je ono što meni pomoglo, recimo, u vrlo praktičnim situacijama u programiranju, u tim graditeljima sistema. Svaki sistem u principu ima povezanost tehničku, povezanost fizičku, matematičku, povezanost sa drugim sistemima. I interaguje i možda se tumači kako ti interfejsi, te veze, sprege između različitih sistema su vrlo značajni, da to nisu potpuno odvojene realnosti. To je realnosti koje se na neki način deo jednog, koji su transformisane ili reflektovane ili uobličene na različiti način. U matematici to se naziva također simetrija i promjena. U principu svako biće u svom postojanju transformiše se iz jednog i on se vraća u sebe. To su u kompjuterskom svetu, to je recimo program koji ima mnogo oblika koji su predefinisani, koji može da zauzme različite oblike do završavanja, da se vrati u samom sebe i to je opet, znači to je ta celina, to je jedno. Znači to jedno postoji mnogo različitih načina, mnogo različitih oblika. Ono što je bitno u tome da se to ima na ovaj način kako je naš život praktično, kako nam se otvaraju prilike, kako nam se otvaraju mogućnosti da se integrišemo sa svetom. Ono što Lao-Tse u tom aspektu govori, da je centralno u tom jedinstvu mir, zadržavanje mira. I da zadržavanje mira nije neophodno direktan konflikt ili direktno rješavanje stvari. Da zadržavanje te unutrašnjeg integriteta, jedinstva sa univerzumom, da će se sve stvari razrešiti po samim zakonom univerzuma, znači molim pomoći. Da nije neophodno, da prislo duha je sve što nam treba da se ono što se u našem životu ostvari. Ne možemo utjecati na ceo svet, ali po Lao-Tseu sve se menja čovjek po čovjek. Znači menjem svoje lične stvarnosti, menjem kada se svaki čovjek integriše s univerzumom, ono nema problema. To je koncept Lao-Tsea. I utjecati na svoju okolinu, ako mi vidimo sebe integrisanim sa drugim bićem vidimo kao sebe na svoj način, to možemo doživjeti i u nekim praktičnim tehnikama. Ja sam tehnike intenziva kao islamistički, to je moja treća dimenzija koja sam ušao u Lao-Tsea, jer je to direktno iskustvo praktično istih koncepta, istih principa koji su jednostavno istina realnosti. Lao-Tse nema nikih verovanja u ono što Lao-Tse kaže. Možemo sve da ih iskusimo direktno. Kroz jednostavno identifikaciju sa tim
ono što istražujemo u tom trenutku. I ono što nas vodi, znači, taj princip razvoja, integracije ide vrlo harmonično, kažem, svi zakoni u prigodi sve odlazi i vraća se, kao znači, od jednog ka mnoštvu, od mnoštva ka jednog, da ono što je problem koji se stvara kad se te granice prevaziđu, kada se pokuša se pređe iznad tog domena koji nam da skromnost. Skromnost je vrlina u Taoru, jer uključuje taj krug koji se postavi krug naše postojanja. Pokušaj da platimo nešto, da zadržimo nešto izvan tog kruga je uzalno. Kada se ta situacija okrene. Znači, ono što je bitno, što je u skladu s tim zakonima odlaska i povratka, je kao, sam ovdje prezentirao, kao kod atoma, kao i kod čoveka, te strukture se uzdižu i vraćaju, jednostavno kao disanje, kao svaka interakcija, kada vidimo nešto, to doživljavamo nazad. Kada udahnemo, vraća se udisaj. Ako pokušamo suviše mnogo se poistovetimo, suviše mnogo izađemo iz sebe, to je greška. Ako pokušamo suviše mnogo zadržimo u sebi, to je greška. Znači, sav taj integritet sa svetom, sve naše aktivnosti moglo se odvijaju spontano kao ti svi prirodni tokovi. Kao što sunce i mesec su omogućili život na zemlji, po taoizmu znači naša svest je kao sunce. Naša svest omogućava fokusiranje na određenu oblast, omogućava se da se ta oblast intenzivira ono što želimo. Mesec je kao život, klima i oseka su taj ritam o kome sam govorio. Taj ritam nam omogućava da nema mrtvila, a da nema istrajavanja ispunjavanja. Znači nema krajnosti. Postoji samo ritam, postoji usmjeravanje kako taj ritam ide. I mir u sebi, znači sunce, nebo i zemlja, u principu u onim tim pustinjacima koji su izvojili plin, su jednostavno bili jedno sa suncem, nebom i zemljom. I postoji izreka u tim stojećim tradicijama da su esencije sunca, neba i zemlje, da se spišu i nas pomlađuju, nam daju vitalnost, da nam omogućavaju praktično aktivnosti u svim oblastima života. Znači, sa tim hranjenjem esencija prirode, univerzuma, nekih velikih stvari, mi ne možemo da uzimamo ništa drugih bića. Nema potrebe krasti bilo što od drugih, pokušavati da se dominira drugima, da je sve to jednostavno besmisleno na dugoročnom planu. I da svi oni koji to rade, da je to njihova sama greška, to jednostavno po zakonima prirode reguliše. Nema potrebe da itko preuzima te zakone, mislim sam po sebi da pokušava to reguliše, priroda je svemoćna, i Bog i te sile koje vladaju svemirom, ona će samo regulišiti ako mi pokušavamo skladiti s njima. Ako smo mi skladili sa njima, sa tim svim najvišim i sa zakonima prirode, ono što sa svim što i u našem svetu, ona će sve samo po sebi doći na svoje mjesto. To se u taoizmu zove Wu Wei, ne delovanje, koje se često interpretira pogrešno u nekim, recimo, izdanjima kao te Jing, kao ne radite ništa. Ali to uopće nije lenjost, to je mir. To je mir u našem centru i dopušteno se stvari spontano odvijaju na najbolji mogući način. Sa tim mirom mi dodirujemo proces univerzum. Mi dodirujemo, mi smo u stanju da izbjegnemo sve te konflikte i predrasude koje bi nastale kada naša svest van tog mira. U tom miru, kada smo u centru, mi smo istovremeno i u beskonačnosti. I ta beskonačnost ono pomaže, nas nosi i kroz najveće probleme. To sam iskusio isto i u životu, mislim, vrlo su neke stresne situacije, velike konkurencije na zapadu, borba, programiranje i tako, mislim, postoji mnogo različitih izazova i teškoća, ali sa zadržavanjem tog mira, jednostavno, sa zadržavanjem tog unutrašnjeg sklada, početno primenjuje na sve naše okolnosti koje života. Znači, kao hemija, praktično,
A hemija znači božanska hemija, znači primjena tog jednog znanja, tog jedne integracije na sve. Znači, bilo je to profesija, bilo je to porodični život, bilo je to zdravlje, odnosno nekim sa prijateljima. Sve je to u principu jedna priroda, jednost na neki način, što se kaže, znači spoznajem te esencije, te jedinstva, sve ostalo, život je bolji. U principu ono što je Laoce pokušao da kaže, da nije ni neka religija, uopšte nije religija, niti je neka apstraktna filozofija, prvenstveno ono pokuša nam izrazi kako živjeti na dobar način, kako se ostvariti svoju humanost i iz te humanosti izrasti kroz alhemiju u podršku vrline na širim oblicima. Ono što kaže, ostvarivanjem vrline u sebi dobija se zdravlje. Ostvarivanjem vrline u porodici ostvarujemo zaston, ostvarujemo snagu. Ostvarivanjem vrline u širem krugu dobija se plodnost, dobija se bogatstvo. Ostvarivanjem vrline na planu te pokrajine države postaje sklad, ostvaruje se harmonija. Kada vrlina postane jedno na svjetskom planu, na planu univerzuma, onda je sve vrline, onda se ceo taj sistem koji postaje sveobuhvatno, ulaže sve tačke, holografski, holografski širimo poput svetlosti zvezde, kada širimo vrlinu iz sebe, ona je sve tačke svemira, kroz bilo koju reč, kroz bilo koju akciju, kroz bilo koji čin, kroz akte ljubavi, kroz bilo što radimo s drugima, širimo se i ta vrlina se vraća. To je u principu poruka Lao Tsea. Da svim, da nema nikog uzroka konfliktima između ljudi, da svi mogu se razvijati svoj način, svakako svoje posebno svečuje, sve to zajedno jedno, sve to zajedno je Tao. Ne bih samo možda za kraj rekao prvo poglavlje Tao Te Chinga koje na kineskom, da vidite kako zvuči na samom kineskom jeziku, jer prvo poglavlje je istovremeno možda i centralno poglavlje i ono govori o samom Tao. Onda se ti o jedinstvu svega, dok se kasnije poglavlja idu u specijalnosti, znači idu u te različite oblasti, ta integracija Tao sa pojedinim oblastima života, sa pojedinim oblastima postojanja i tako. Tako da je prvo poglavlje ide ovako: Dao He Dao, Fei Chang Dao, Ming He Ming, Fei Chang Ming, Wu Ming Tian Di Zhe Shi, Yong Ming Wa Mu Zhe Mu, Su Yang Jia Tu Chu Ari Min, Tung Wei Zhe Xuan, Xuan Zhu Xuan, Zhong Miao Zhe Men. Prevod je ovakav. Tao koji se može ići nije sveokupni Tao, nije apsolutni Tao. Identitet koji se može identifikovati nije večni identitet. Ne može se izraziti početak neba i zemlje. Moguće je pomirati arhetip svih bića. Konstantno težeći bez namere može se nazvati suština. Sa konstantnom namerom se može kreirati forma. Suština i forma imaju istu osnovu, ali različitu izraz, različitu aplikaciju. Sjedinjuju se u suptilnosti realnosti, te univerzalne realnosti. U realnosti je uvod u sveokupnu suštinu. Znači, ono što je Lao Tse ovdje htio da kaže je praktično celokupni svet se može odraziti kroz različite forme istosti tog jednog koji je u početku nepostojanje i nepostojanje, težeći nepostojanju, zadržavajući prazninu u svesti i usklađivati to sa spoljašnjošću, mi ostvarimo tu harmoniju. Kada se ta harmonija
integrišu samo sebe, stvari se više njihovih harmonija. I to je taj princip. Znači, princip svesnosti u svesti i svesti u svetu, koji su istovremeno čine to jedno, koji on zove haos. To je princip u kojem. Eto, Miomir je više progovorio iz prakse i same suštine, rekao bih, te rasitne i raskošne filozofije života i razumevanja sveta kakav je dao. Više je progovorio o tome nego